lir thei chet swal na a thi March ni sang ni som ni pali ngopa a KGP General Conference nei me ka tel tura voin ni thathum sang ni som ni palia ngopa panakal mi pali chuana Scorpio chu cycle daya chu nu dar khatle minute somli panga vel khan che swalin mi pakhatin nun na chan bengwar na thulak na ina atar landanin lir theya hian mi pali an chuanga a mei che om chun Rebecca Larin moi kumsom thum pali daughter of mangai thangi bongkon Salom branch KGP member chuan che swal na hmuna hian nun na achan lir theya chuang ve midang pathum mi pa vek chu an ngai to om lutuk lo motor hi kong thang meter zawe la luma che swal na thlen thu shatani vele cycle khotlang in an boy pui ngala police lampo in che swal na mun hi an pan ngala boy pui cholte boy pui ani nuwa Rebecca ruang hi aizol pan pui ani ang Salom branch KGP member ten an lo muak don MNF party in ZPM minister le MLA te chenoyan ti aizol march ni sang ni som ni le pali Mizoram Legislative Assembly session nei meka ruling party te khosak dan chuan mi pui nu yati za in beise ya bo hle ya MNF chuan an nga ya house za omna anti niamin an che noi hle ati ZPM MLA chen khat house ku wa lo chel no te minister beng ek lo hol mol te mu turan oma speaker za om tak MLA in dan an han shil fia a an han in nya zui te kha house athil mu tur wang takani MNF chuan member chen khatin healthcare bill chungchang health minister an zota health minister in chan thaya nei mi lo le house leader chang tura atiringot mai te kha amak le a house leader ina achan de ngai minister hi chu anom zeu china hetianga zona pomhlum chan theilo top mai hi house a thlen voi khat na ni ina lang anti sarkar atanga bill lut minister pakhatin an hnial kal cha mai te kha thil thleng ngai lo ama sarkar nge rin tok lo na lan tir na dik takani helo po hi ruling MLA te noina soitur om nuala house leader hovin thubel chan do lo soyan nei nual boka house hi azza oma thubel chan do lo soina mun turani lo ti she turin ZPM MLA te ancha Mizoram rural na sang ber za omna hum him sham turle injir ve deuh turin ZPM MLA le minister te MNF chuan kan ngenin kan cha ani heti rualin opposition MLA te house za omna von him konga le an mo phurna hlen konga an fak omantia leader of opposition kai shwaina noya sarkar khalngil konga le sarkar kal lai thopan tul huna tom konga anachang an sha a an thorim na chuan omanti MNF legislature party te thil diklo phor chwa le soisel ngai na huna an huai sin na aro puyan ti in khalngil ngai sarkar shon mek khalngil konga huai ta ka pen zel turin an ring to ka antan MNF party chu huai sen takin ading reng do na ti MS collection mizo YouTube channel a kan lo lom le vek chewa like comment le share te mi lo nu cha sak le chau don nia March ni khat sang ni som ni pali chapchar kut man na pui ber aizo se paila mwala chief minister lal du oma hovin hun manani kut thu cha so in chief minister chuan kan pi le pu te huna chian te chan tu ra thi ngam lo mi pa chu pon fen feng tla kani anti mai chin ti so in mani masial takin tu ma annung ngai lo chu nun zia chu ram le nam din na na man ro sham ber ani ati chief minister chuan voina hian ram chan nan tor ka huam chin nge ram mi pui te chan ai ke e ru chin chenom khoveng te tan mi changkai ka ni chin nge mi nok sak ka ni zok kan ram dam na thlen tu nge ka ni a liam pui tor tir tu zok ti hi ma ni in zo chewang u ti bok ma ni nam nun kal sanin mi te enton reng in kan nun kan mangra lang ti hlau om ti soi bokin kan nam zia rang shang te hi kan ti bo tu ran ni lawa kan za pui tu ran ni heklau atia nam chang kang zok ten tun lai chang kan na wangin an nam zia le nun phung an kal san kan shengai lawa
an the lara an choi moi zelani keini point chu kan ti ve thei ati bok vo in sipai lam mwala chapchar kut man a hian sila soiwunga art and culture minister chu kut thleng tu ani